princeza dolazi u pomoć. Što to tražiš? Oprosti. Ne, ja sam kriv. U redu je. Začudila bi se koliko često mi se to događa. Ovdje sam. Sve je hladnije. Evo, pomoći ću ti. Hvala. Ja sam Olaf i volim tople zagrljaje. Ja sam Sofija, a ovo je Minimus. On je ljubičasti sop s krilima i bez rogova. I, reci, što tražiš, Sofija? Princezu. Baš sam bio s princezom Anom od Arendela. Nisam siguran kamo je otišla ili gdje sam ja. Gdje sam ja? O ne. O ne, o ne. Ne, nikad čuo. Je li to daleko od Arendela? Jer bih se sada vjerojatno trebao vratiti. Olafe, mislim da te moja Amailija greškom dovela. Inače dovodi princezu koja me savjetuje. Ali kristali zle vještice su, doveli tebe. Amailija me dovela da te savjetujem. Mogu te savjetovati? Zaista? Aha. Ne približavaj se vatri. U redu, hvala. I? Što sad? Pa, inače se princeze vrate odakle su došle. O, dobro, pa onda bok. Sretno sa zlom vilom. U redu. Bilo mi je drago. Još sam ovdje. To je zato što moja Amailija ne radi. Stvarno mi je žao, ali bojim se da si zaglavio. Kao zauvijek? Ili neki drugi manje vječan period vremena? Ne znam. Ovo postaje sve gore i gore. Sad moram spriječiti Koprivku da ne uništi festival i popraviti Amailiju da ti možeš kući. U redu je, Sofija. Ja i ljubičasti bezrogi sop ćemo ti pomoći. U redu. U redu. Što ćemo prvo? Pa trebali bi naći Koprivku. U redu. Idemo onda. Oprosti. Lijepo vozilo, kao saune kroz noć. Pretražimo što više tla. Čiha, Minimuse. Ovako se putuje. Volim osjetiti vjetar u svojim grančicama. Odavde sve izgleda malo. Kleć mrkva. Čekaj. To je moj nos. Olafe. Dobro sam. Uhvatimo ga, Minimuse. I dalje sam dobro. Vidi pogled.